od ujutru u 8 sati prelaze na Uniju. Dakle, kako je ko uspio da se održi ili odbrani? Gospodine Jovan, samo još jedno pitanje. Kakav je katolički obred krštenja, a kakav je pravoslavlje? Ja bih htjela da znam, ne znam različite. Ja nisam sveštenik, ja mislim da su isti obred krštenja. Ne, ima velika razlika. Pa sad ja neću ulazim u te detalje teološke. U pravoslavnom obredu se potapa prilikom krštenja, kod katolika ne, nego mu se uproska malo vode na čelo iz one žabokrečnje tamo gdje svi umaču prste i ima tu velike razlike. Evo, još jedno pitanje i vi privodimo kraju, izvolite. Samo vas molim, tiši, uvijek smo bili sjajni, slušali smo jedni druge, nemojte donesemo tu sad neko zvuk krv, da se priča, da se svađamo, izvolite recite. Nema pitanje nego predlog, ako može, za ubuduće, da se malo govori o dolasku Šiptara, odnosno Albanaca na ove naše prostore. Ti si novo. Imali smo tu temu 2 puta, nije problem. Evo, kad završimo s pitanjem, onda ćemo čuti još par predloga za teme. Ako ne razmišljat ćete, pošto sljedeći put već imamo zadata temu, pa ćete razmišljati o temama. Gospođa Nada, izvolite. Katoličkog sveštenika da kaže da je najveći problem kod nas pravoslavaca što nećemo da pređemo na njihov kalendar, da zadržavamo samo taj naš. Pa nije tačan kalendar, ni naš, ni Ne, pa mi interesuje zašto mi samo to potenciramo, zbog čega. Pa ovako, ja ću vam to kratko odgovoriti. Ni naš kalendar, koji je stari srpski kalendar, koji potiče negde iz 4. veka pre Hrista, i on nije bio potpuno tačno proračunat, pa je onda u srednjem veku Papa Gregor dao naučnica pročuo novi kalendar, pa i taj kalendar nije potpuno tačan i onda ispada ovako: daj zamenite jednu zarađenu kašiku sa drugom zarađenom kašikom, ova je bolja zato što je papir. Od strane jednog grčkog kaluđera, zapravo on je trebao da uđe u Carigrad. U Carigradu, gdje je ta romejska imperija dotrajala, gdje su je Grci dokusurili sa svojim glupostima i više nije bilo izlaza pred turskom opasnošću, ili da se priklone Srbima ili će ih Turci progutati. I bile su dve političke struje, jedna prosrpska i jedna antisrpska. I pobedila je prosrpska struja. Doneta je odluka da se Dušan pozove u Carigrad, da mu se predaju ključevi grada i da se uz pomoć te srpske snage održe posedi koji su još imali u Maloj Aziji. Ova antisrpska struja bila nezadovoljna. Bili su već angažovani Dženovljani koji su imali svoje skladište robe u Carigradu, imali lađe, da budu posrednici prilikom predaje Carigrada. I oni su trebali sutradan da dođu kod Dušana i da mu donesu ponudu da uđe u Carigrad. To veče jedan grčki kaluđer koji je bio protivnik Srba otrovao je Srba i otrov u Dušanu piće i Dušan je otrovan umro. Tako je završeno. Hvala. Dragi moji, ne daj više nikome reč. Dami. Htjela sam da pitam profesore sad, kako se zove ova kruna. Ako ste primetili u prvom redu što ima kao 4 ona romba.
taj simbol. Da li ste istraživali? Ugasio je. Jer on se pojavljuje u prvom veku nove ere, u obećanoj zemlji, ne u svetoj zemlji, u manastiru Sveta Katarina. Bogorodica ima na svojoj odeždi crveno, plavo, belo, te simbole. I da pitam, ko je Andronić prvi Nemanjić? Nije on prvi Nemanjić. Bilo je tih rođaka i koji su tako nazivali, ali takav Nemanjić prvi nije postojao. Dobro, evo imamo jedan predlog gospodina Peraća da čujemo. Ja imam jedan predlog da ćete se vi složiti, a nadam se da bi trebali vi da se složite što se tiče tog kalendara i te petljancije. Verujem ovdje nema niko kompetentni, a možda i širo od Mile Bjelovka da vam to objasni. Ja jedan predlog imam i volio bi profesor Deretić ako bude mogao da bude prisutan na tom predavanju, ako se vi složite da on odradi to jedno predavanje vezano o kalendaru, o vidnom kalendaru. I možda bi imao jedan drugi predlog koji nema veze sa starom istorijom, nego baš ima sa istorijom Drugog svjetskog rata, malo i tu da vam on dočara neke stvari, da vidite koje nikad u životu možda niste ni pročitali ni čuli. Vezano za Drugi svjetski rat, za istočni front i za nemačku, u stvari rusku čizmu na Nemanjiću. To sigurno niste čuli, ova tamburanje i pisanje u raznim knjigama, kako je to išlo, kako su oni tamo krenuli, pa s tim ponorustvo život niste ni vidjeli. To su moje dva konkretna predloga, pa vi sad kako god hoćete, a znam da je gospodin Divjak ovdje nešto doneo, ali ne znam što se ne javlja, i fotokopirao je, kaže, iz neke njegove knjige, 20 i kusur godine drži, kaže, izvučem i nađem neke kuće naše u Indiji. A znam da to ima sad pa neka nešto. Ja sam to gospodina Divjaka dobio još prije godinu, 2 dana. Dobro. Dragi moji, zahvaljujem se što ste došli u velikom broju. Pozivam da se u velikom broju nađemo i sledeće nedelje na predavanju